I onda sad razmišljate kako se priprema Oskar. Jednostavno. Samo treba hard work. Veoma hard work. I istrajnost, i hrabrost, i vera. Prvi uči tekst. Uči i uči i uči. I kad misliš da znaš, ne znaš. Mora opet da učiš. Moraš opet da učiš. Ivona. Ivona! Ivo! Šta je? Ona je srpska glumica. Vi mislite glumica, sjaj, sluge joj peru noge, ali ne. Ona uči 3 predstava za 2 dana i to besplatno. Istina. Ivona, znaš li tvoj pozorišni tekst? Znam, naravno. Ajde, na šatrovačkom. Šta je s tobom? Jesi pio rakiju opet? Ne, za Oskare, ajde. Nemam gorivo. I bakšiš. Ha, kako znaš to? Ajde. Opo nipi supu mopo ipi, repe dopov nipi, popo sepe tipi opo cipi, opo nipi supu mopo ipi, gopo stipi. Bravo, svaka ti čast. Ajde, sad peri mi sudove. Na šatrovačkom. Šta je s tobom? Peri mi sudove, to je vežba. Vežba? Da. To ćeš morati duplo da platiš. Ok, ako ti pereš dobro suvede i ti kuvaš, ok, može. Stvarno? Da, na šatrovačkom. Idemo. Uživaj. Opo nipi supu mopo ipi, repe dopov nipi, popo sepe tipi opo cipi, opo nipi supu mopo ipi, gopo stipi. Ajde, sad obriši mi kuću. Opo nipi supu mopo ipi, repe dopov nipi, popo sepe tipi opo cipi, opo nipi supu mopo ipi, gopo stipi. Aha, šta radiš? Ne, pa tu je bilo najprljavije. Aj sad da vidimo tebe. Ne, to je samo... Tebe? Tu pubipi, opo, no pa tu pubipi. Tapa tepe ipi zepe, depe ki pes tepe ipi opo nepe. Još. Dalje. Tapa tepe ipi lepe, ki pes tepe ipi opo nepe. Jače, da si glumaš i šta? Evo neko se čuje na sceni. Ok. Tu pubipi, opo, no po tu pubipi. Tapa tepe ipi zepe, fuck, I forgot my text. No po tu pubipi. Dajmo na emociji. Tu pubipi, opo, no po tu pubipi. Glumac! Aj sad, odglumi nešto. Ispričaj neki vic, a? Ja pa ne razumem. Pratite nas, naša oskarovska serija koja se zove Francuz koji će dobiti Oskara u Srbiji. Doviđenja, budite dobro, puno ljubavi u vašim kućama. To je žuto.